Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in here channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che Maudar kuari chiat na thleng update voin hini som pariat thla som pakhat sang hi sum ni panhi zir top ni ani Maudar kuari chimin adel mi som pahnia mi som pakhat lak chuat to ni in tuna hian mi pakhat ruang zon nangor taka be chhun zum mek zel ani nimin chomha dariat le minute somli khan azoi chakma kumsom ni panga lunglei district ruang mu ani a postmortem te ti fel ani nu a an kholam pan pui ngal ani heti hian mi pakhat Zahidul Islam kumsom ni pasari Sata Kanara Assam lammi chia ruang mu lo ala ani safety expert Gauhati atangin Kuaria accident thlen dante amhuna endikin voin thleng hian anni hian kuari hi anvil ani excavator panga chilzinga pani chu lak chhuwa anni to bok tuna hian excavator pakhat lak chhuwa tummek ni in a in chil thuk awangin hun ala du rei deuh dawna excavator chhunga emaw abula emaw ruang pakhat a omrin ani ruang hi 199 BNBSF lunglei 10 an ui sathiam hmangin an zong pa reng bok leitolin achil ROC compressor pani mu ala ni lo NDRF India Gauhati le 199 BNBSF second MAP lunglei na thial police le SDC Miss Betty Lalruat Feli le Dr. Tete a DC office na thial 10 chun le zanzomin amuna an thuchil reng bok ani district hospital na thial medical team YMA leite branch NHIDCL ho 210 amuna an thuchil reng bok ani ruangzon nan hian BIPL package pathum excavator ban sei chi lo thlengin hitachi hian ngor takin na athok ngalani YMA lungleng branch na thial 10 ruang mu to te bual fain medical team postmortem tur an pui char thin boka kuang thom that na te an thok bok ani source kelal rem ruata